Tugitigana na ntitonu cia kieva ntitoni ciengi antu maria maturaga na moathe kaunti ya Meru ni macemanĩtie cibitari nene ya Meru omokira ibandi ciao cia kuonania wathe uria muntu enau indi bamwe na ugu engi mao batibotete kugwata utungata uyu wa kandi bari ari umauritie thirikari itigire kandi ciao ni kuretwa bakubi namo nikenda maomba kwiyukia muthurumurioki na rugono ruru Baba ni antu bara bena mawathe kumantere mwanya cha kaunti ya Meru bakinyitana ndene cibitari nene mutirijwa Kangangi nikenda bomba guciandikithia kuewa kandira yege mantu mawathe ndi amena bu kinyanyu maba mukoroka kuma karugiri batiromba gutetheka lakini process taka na rura thoko muno tonto bakwana baba inge utubatithiritwe tutubatera kuitwanto konti onde tubatera kuitwanjero wake ntuku moyo onde tonto beanto na ndeba tinzo baithangara moderi baba tinzo theri na kijana ndaja wakuleta thina watuka kijana daktari antu ora bakuingi batu bandumia daktari ba inga mwali ba jethera nkuga na ndeno nto itokona ora sub county nene ina antu ora baingi kuma twejira kumarukire panka thai gutewezo turona nonto baumita bakauma kuma na arake angora na panka thai gutokinyo moroneka baba roneka ibara baba kuri na urutia itokuwa daktari beto baugera ututethia gukaumbikana ende kuarema. Nilikuwa nimeleta mamangu kutoka 6 na tujaundumiwa. Daktari wanasema hakuna makaratasi na makaratasi iko. It is very expensive kuma gonto ya metungo yanange utakwa beti kuma gonto ya mutua yanange kutwa linjoka kuma nara timao baruguru burunara kwi untukolea batu atokuligara na tonto uratangazi just one day na kansika jite ko expire by January kitumina ndiba kwenda mbango joka utiandikithia yumbe gwita maturene kana cibitari riria kwina bo nondo ngaramera bo tumira ni nene na mbere ale mabutha ite tharira twira wa katugurwa thirikari kato support thirikari ndireretete maendeleo lakini kwira thirikari tie bindi ale mabutha tomba kuma account yonthe bombo kinya general no ntubate na mbesha itu ikirwa ke sub county anto baba kaumira kenda na thirikari nio yomba wa sesi alema bare kuwa ilmo lema vuyo tethia yomba mutethia tugatire ikwe involved kuthia kwa kinya na want tieta kendene want on tukoneka wandi je metongo tukona ni aboge tai sienge geto na egogist ko bwalirwa unge kinya gutwike itukwitwa sub county na ito sub county titoka thithirwa no tukasesirwa no anza kulingana na rwanjero twinde ntukwimwe na daktari Kenyo murungamiri mutaratara juju onekana kiromborokeri na the first thing kwanza kusema on behalf of the hospital na management hospitali ni kuwa poleni sana because most of them walikuja very early na hawajapata ile walikuwa kitaka ambao ni assessment ya disability. Tutakuwa community drives from next month hata next month hiyo ingine ndiposa wale ambao hawajaonekana leo waonekane kwa community na wapate hiyo assessment ndio waweze kuprogress kwa stage 2. amna bubu maike bakarina ora ukayamana bo agwite gitumika kandi iji nora kwimba kuguna mtora na mawathe na maana ya kandi era ya utethi nya import ngari ya utethi witi ntobia ndute free ya burangari era gweta neo miorete through ndute free kandi undeterwe na assessment era ndabwithiritwe ko kiura gintu muntu weta kura na ngiri yana ore ora ngiri 50 thirikari county ibati utonekera 5% ya contract ire kunenkanira ibati utonekera 5% ya ngo ire kuandikana inkiripotera World TV Mbitambo Thuri Murioki.